Сәлам дуслар, бүген Татарча подкаст, аның яңа сериясе милли һәм файдалы. Кунакта Гөлзирә бу подкастны алсу алып барыр. Планыбыз шундый. Хәзер үзебез белән таныштырырбыз, ни өчен монда очрашканны сөйләрбез, ни өчен бу темаларга кагылганны, ни өчен бу темалар безне борчыганны, барысын да аңлатырбыз. Гөлзирә, сәлам, бик зур рәхмәт сиңа монда килүең өчен. Сәлам Алсу. Мин дә бик шатмын. Монда синең белән шушы уртак подкастларны эшләүебезгә. Бу подкастлар безнең татар халкына шушы милли рухта дип әйтәсе киләме? Эшле подкастларны башлап җибәрүебез уңышлы булыр дип ышанып калам. Гөлзирә Гаязова 7 ел элек авыр диагноздан дәваланган. Шуннан соң күп укыган, үз сәламәтлеге турында күп өйрәнгән. Хәзер Халыкара институтта белем ала. Кеше сәламәтлеген бер системага салып, төрле чирләрне берләштереп дәваларга өйрәнә. 3 елдан артык теләге булганнарны кадаклы тактага басарга өйрәтә. Дөрес туклану, баш мие эшчәнлеге, хәрәкәт, көндәлек файдалы гадәтләр һәм рухи сәламәтлек турында сәгатьләрчә сөйләшә алырлык рәхәт кеше. Гөлзирә, янымда булсаң, әйдә чәй ишик әле диярем, Чәй янына әйдә бер бәлеш диярем. Ни өчен буларны әйтәм? Ашау ул ашау гына түгел икән. Һәм менә мин синең белән танышкач, шуны аңладым, шуны сөйләшәсем килде. Ашау аша безгә нәрсә керә? Безнең ачлык заманнарында яшәгән әби-бабайларыбыз ничек исән калган? Витаминнар кайдан алган? Менә шундый әллә нәрсәләр турында сөйләштек без синең белән, хәтерлисеңме, беренче танышканда? Шуларны ничектер бер формага китереп безнең тыңлаучыларга да җиткерәсем килде. Шуңа күрә без Гөлзирә белән шушындый бер план ясадык. Менә план, бүген без Гөлзирә белән таныштырабыз, татар халык ашлары турында сөйлибез. Икенче өлешендә biz йокы, шишмә суы дигәнне инде чиста суйма, шишмә суы турында сөйләшербез, хәрәкәт турында, авылда бәрәңге утыртулар турында. Шуннан соң без майлы ит, туң майлары турында сөйләшербез. Менә дәваниләребез бит рәхәтләнеп туң майлары ашаган, ул бәрәңгене сыйык майда кыздыру дип санамыйдыр минем дәвани 96 яшенә кадәр менә дигән итеп яшәде. Ни өчен без майсыз әйбер ашыйбыз хәзер? Шуннан соң инде заманчарак витаминнар, анализлар турында сөйләшеп алырбыз, нәрсә белергә кирәк безнең үзебез турында, тәнебез турында. Тагын бер өлеше мончага багышлана. Монча нәрсә ул безнең татар халкыбыз өчен, безнең тәнебез өчен, рухыбыз өчен. Тагын бик күп темалар булачак. Уразага якынлашканда без рухи чистарыну, ризык һәм шундый әйберләр турында сөйләшербез. Аннары бик кызык тема, бонус көтә безне, һәм Гөлзирә безгә бик нык ярдәм итәчәк моны аңларга. Гомумән, кадакта басып тору, кадакка басу нәрсәгә, ул кем өчен кирәк, һәм хиҗама сүлек салу. Искә төшерсәгез, әбиләр дә кайвакыт шуларны эшлидер, хәзер дә модада бугай ул. Менә бу турыда мин bir нәрсә дә белмим, шуңа күрә Гөлзирә безгә барсын да аңлатыр. Ләкин башта үзең белән таныштыр әле. Минем исемем Гөлзирә. Миңа 42 яшь, мин тумышым белән Кукмара районы Купка авылы кызы. Казан дәүләт педагогик университетын тамамладым. Ул вакытта сәламәтлек темасы минем өчен бик якын иде. Ничектер кызыксына башладым. Үләннәр, төрле диеталарда утыра идек, бит инде хәтерләсәң, ул вакытта үзебезне гел таза хис итә идек. Ул вакытта хәтерлим, тулай торакта яшәгәндә кызлар белән гел диеталарда утырып, ябыгып, төрле физкультура, төрле гимнастика дип әйтәм инде. Тукта, сиңа ул гимнастика кайдан, син авылга кайтып бәрәңге утыртмыйдырыңмы, бакча казымыйдырыңмы, кайчан, нинди гимнастика ул тагын? Бакча казый идек, бәрәңге утырта идек, ләкин тулай торакта яшәгәндә бит Казанда хәрәкәтләнергә кирәк, үзебезне таза хис итәбез, имеш диетага утырдык, ябыгабыз. Шуңа күрә хәтерлим әле 9 катлы тулай торакның 9 этажына ничә тапкыр йөгереп, үзебезне пакетлар бар бит инде. Шулар белән төреп, мәш китереп, шулай торып йөгереп йөри идек тулай торакта. Ул да бик кызыклы бер вакыйга булып, истә калган инде, хәтирә булып хәзер. Хәзер көлеп искә алабыз кызлар белән. Шулай ук аларны гәҗит журналлардан кисеп алып куя идем. Әле алар хәзер дә саклана минем авылда.
Şulay uк kızlar bilen massaj kurslarında da okup sertifikat aldım. O vaqtda uq indi şuşa pedagogik universitetde okuganda. Turmuş bizimde o başka tege yıllarga alıp kirip ketek işmeyim. Başka ülkede işledim. Lakin 2015 yılda ciddi bir diagnoz bilen karşılaştım. Operatsiya geçirdim. Şundan soň men integratif, alternatif meditsina dilerini onu hazır anlatıp getirmen onun tradisyon meditsinadan ayırmasın. Bu vakittan soň alternatif meditsina olimlerin izley başladım. Niçe gerek özüm turunda bitinde hazır söyleyeyim ben. Niçe gerek özüme yardım ete alırman, niçe selametlikni nıgıta alırman, şuşunda ciddi operatsiyadan soň dip ol vakitda yani barti 35 yaşkına bit hem benim karşıma bir bik yaxşı tabip çıktı. Ol integratif tabiplar diler bitinde hazır işkenigizde vardır belki. Integratif meditsina ol tradisyon hem alternatif davalaw olimlerin öz işine ola. Şuna göre integratif tabip tradisyon meditsinana kiri kokmay, lakin tradisyon meditsina köp ışırakta alternatif davalaw olimlerin kiri koga. Şuna göre şu integratif meditsina bilen işleyen tabiplar, olar alternatif meditsinada, tradisyon meditsinada birleştirip yaxşı neticelerge erişerler. Elimre mındayını işitkenim yoğu bilem, tege tradisiyeler bilen, meditsina bilen alternatif şiklar arasında gil bahas bara indeyme. Hem bizde tınlauşılar bizni bir de mında ündömeybiz de, şakırmaybiz da, bulay tegiz, tigiley tegiz degen, bari tik tınlağız bizni, o'zigizni şağıştırığız, hem tağın soravlarığız bulsa elbette bizge yazığız, belki Gülzire jawab berirge tırışır. Bu nindi diagnozlar hem yakınça nindi avrular turunda söz bara. Misal şimdi yaman şiş indi toralgan bulsa anı kesip almışı bulmay bitindi. Mında bitindi alternativ izlemisin. Ol ondan sonra terapiya turunda söz bara. Ama bir iki misal aytalı. Bu operasyondan soň tırnaklaniş şuru turunda men hazır söylep ketemem. Etegi diagnoz nindi buluğuna beyle tügel. Lakin indi kişi mesela operasiya yasatgan iken anın bitinde bütün organları, bütün organizma üzgere digen söz. Men de şu vaqtda türlü mine şunday olimlar bilen davalana başladım. Şu vaqtda hijama, sülük, osteopatiya, massaj türleri, şular dürüst tutlanu usulların işke jitdimime. Lakin mena ol vaqtda bir bik yaxşı yoluma iten bit tağın bir tapırqa baktım, bik yaxşı şunday tabip yoluma çıktı. Biz onun bilen sen asıdır seytesin, biz bu olimlarına reklama yasauda tügel boyime, bu benim turmuşumdağı bir misal. Hem eğer de kişi tili iken, eğer de kişinin tilegi var iken, olanı onday tabiplar hazır bik köp, Rossiyada, Kazanda, Tataristan'da da tilegen kişi onday tabiplarına toba olar. Hazır olarını tobu bik jayılı dip etesim kile. Integratif meditsina olsa, integratif doktorlarına, olarına tabiplarına, olar bütünüsü de avurunun sebebin izliler. Bizim bütünde tradisyon meditsinada biz avurunu davalılar bitin değil mi? Avuru barlığa kelgeç avurunu davalasalar, integratif meditsina ol avurunun sebebin izliyor. Koyan kelip çıkan, nişlep bulay bulgan digen sorular bire şunday türlü alternatif usullar bilen bireytiginde bik yaxşı gına oňuşlarga erişeler. Mine siňa şol tabip ustazyň işik açkan ime, tereze açkan, yol açkan. Sen ürendiň andan, algan bilimingni sen tagın özüňe tügel tuganlaryňa, dostlaryňa, tagın şit kişilerge de biri aldyňma? Hem biresin kileme mana. Ol meňa yol açdy, lakin men soňundan özüm de bir köp okudum. Türlü kurslarda, türlü marafonlar uzdum şu selametlik, dürüst tuklanu teması boyunca. Mene hazırki vaqtda men Международный институт интегративной нутрициологии деген kurslarında okuyum. Ol näse digen anlata indi bu. Şulay ok mında dürüst tuklanu, şu vitaminler, türlü analizlerini okurga öğrenebiz indi. Bu bir yıllık oku kursu. Әле оқуымны дәвам итәм, чөнки оқу бик ничек әйтим, җиңел түгел, аны бик нык аңларга кирәк, параллель рәвештә эшләргә кирәк. Бу шулай ук бик күп энергия һәм көч таләп итә инде бу оқу.
Hem elbette min Instagram şirketlerini kübrek aktif kullanam. Şuna göre onda türlü temalarga yazam. Dürüstlüklanu, onda vitaminler bolsun, analizler bolsun, gündelik rejim, hareketlenu gibi kişilerge bu bir yakın. Bu tema bir kişi kızıksına. Hem şuna göre min bu temana uzun aşağıda kişirgeç, şu selametlik problemalarını bir eğitiminde benim için bu tema bir yakın. Hem min rahatlarını başkalar bilen de buluşam. 2022 yıl bütün kişinin turmuşunda zor özgərişlər buldu. Balalar üstürüdə ağırlaşdı, olğayğan əti-ənilərini qarau, ağır tuğanlar barsı da bizning üskə düşə. Hem nindidir kış kirek, ihtiyar kışı kirek, şuşana devam iter için. Hem bu ihtiyar kışın min bik yaxşı özümün devamlıyımdan hatırlayım. Eytkendey devani turunda bu podcastda küp işitirsiz çünkü o benim tiregim idi, o benim için kış virüsü, kışlı xatan kızıydı. 1925 yılda tuğan kişi, göz aldığınızga kitirəsiz, küpme нәрселәр күргәнен, açlığın da, soğuşlarını da, bütün gailəni ayaqqa bastırgan kişi. Mənə onun ruhi tınışlığı sıqlandırğış idi. Onun aşağı гадәтләре sıqlandırğış idi, Gülzire. Mənə min şular turunda сөйлисем килә. Mənə o bir кайчан да безнең кебек кая баш авыртәле işim, кая йокламаган tağın нәрсә әйтим дигән нервалы, шундый тиз нәрсәдер уйламаган әйберләр эшләп аткан, файдасы булмаган әйберләр эшләп аткан чаклары юк иде бит аның. Менә шуңа күрә мин дәванине гел искә алырмын бу подкастта. Һәм мондый дәваниләр сезнең дә бар, хөрмәтле тыңлаучылар, дәватиләрегез. Гөлзирә, синең тормышыңда шундый рухи көч кем иде? Benim etimin en iyisi bir etigindi. Biz ana yakın evi bir teydik merhuminde küpten ol şoy bik akıllı, bik stimülatif bitken şekilliyim, bik zirek hatun idi. 10 bala anası. Mena nişi yaşıydım iken 15 yaşlar tiresinde merhum buldu indi o. Şuna göre minanın birentege nişiktir olay yaşıp otururlarına onda iyi bir bulmadı. Lakin min hazır onun mesela sabırlığına şok katam. Son kadar sabır hatun kızıydı olayım. Min bilmem min onday sabır kişi görmedim bu dünyada, bu durmuşumda. Hazırgi psixologiyadan qaraganda bit Gülzire sabır bulu ziyanlı bit ol. Әйе, менә мин аны шулай ук хәзер инде үземнең теге шушы укыганнарым, үземнең белемнәремнән чыгып, ул нык сабыр иде. Теге элек бит инде элеккеге хатын-кызларның шул сабырлыгы татар хатын-кызларының дип әйтәсе килә бигрәк тәме. Күп авыруларның сәбәбе булгандыр дип уйлыйм мин. Чөнки кеше үзенең менә эмоцияларын, хисләрен, тойгыларын чынлап торып sili olmagan, күрсәтә olmagan bit инде. Ярамаган, әйме, алай күрсәтергә. Шуңа күрә дә, мәсәлән, хәзерге авыруларны гына алсак та, безнең, мәсәлән, аның сәбәбе стресс, шушы үзебезнең шын хис тойгыларыбызны башкаларга күрсәтмәү, яшерү кебек әйберләр дә аның бер сәбәбе булып тора дип уйлыйм. Бары тик ашау эчтәге генә бәйле түгел, шулай бит. Хәзер тормышның сыйфаты әлбәттә артты. Бер яктан сыйфатлы дөньяда яшибез. Ашау эчүдә менә шушы стрессны чыгару мөмкинлеге дә, әгәр кеше аңласа үзенең стресста икәнен, ниме, аны чыгару ул бит якыннарыңа кычкырып кына стрессны чыгармыйлар, име. Башка файдалы, сәламәт юллары да бар ул стресслардан әзгене җиңеләеп тору өчен. Менә шул уңайдан әйдә ашау турында сөйләшик әле. Минем дәвани бер кайчан да бәлеш белән чәй эчмидер. Менә чәйне аерым эчеп куядыр, бәлешен аерым ашап куядыр. Син шуны берәр ничек аңлата аласыңмы? Яисә бу ниндидер бик шәхси, индивидуаль гадәт булганмы? Бик кызык. Алсы минемчә синең дәвани бик дөрес, акыллы эшләгән. Бу бәлеш ашау чәй эчүне аерым. Безнең менә хәзердә бит инде шушы уку дәврендә, шушы курслар дәврендә мин бик күп әйберләрне аңлыйм. Теге ашау белән чәй эчүне, су эчүне берләштермәскә, аларны аерым эшләргә дип баралар бит инде. Менә синең дәваниңдә ул, димәк, ул белем булган.
Mesela men özümün eni bilen de söyleştim. Podcastlarını yazdırır aldından elekiki kütler nerse oşagan, oşluk vaktında halık nişik yaşagan, o vakitte oşluk zamanlarında nişik üzün soklap kala olgan dibinde. Eni eyte elik indemine soğuş vakitlarında hazırgi vakittagi şekilli tigi it bulmagan bitindeymi? Tigi olabuta kümeşleri, kışıtkan, şimdi başka ülenlerden tigi onu yasap, nendidir kobartmalar yasap olar şulay isen kolganlar bitinde o vakitte eyteler bitinde tigi tatar halk eserlerinden de korasak emez iştirik berengiler oşaganlar deyip. Mesela elik it her kişiye bir kisekine bulup birgenler hazırgı şekilde tabak tuturup it avullarda bitindimi mesela oşlarga koysan emi it bitinde muldan birer kisekine bulup birgenler it bulgan şırakta da anar son eni eyteyindi sıyırlı kışı bulgan. Ona göre mal tuvar tutkan kişiler de o vakitte köp bulmagan sıyırlı kişiler. Çünkü sıyırı bulgan kişinin sütü de bulgan, moyu da bulgan, süt rızıkları erimşikte yasagan bitinde halık üzü şu erimşikten türlü başka türlü oşamlıklar uylap çıkarılgan bitinde. Şuna göre mene elik şulay mişte pişirgenler, mişte ipi, berengi, kobuklu berengi, oşnu da mişte pişirgenler. Hem onlarının mene hazırgiden ayırmalı bulara soğuk kullanılgan soğuk sobaları da tabii metallardan bulgan. Hazırgı şekilde teflon, plastik kullanılmaganlar elektrikli kişi. Bularning foydasını nersede ko'rasing soň? Mesela nişte şuyun qozonda oş pişirgenler, ul günü boyu qoynagan suyaklı itler, o suyakның bütün tigi hazırgı bitimine vakitte bik populyar kollagen kullanıyor. Mene o kollagen şu itli suyaklı qoynagan günü boyu şu nişte ekranına lipir qoynap oturgan şulpada şul kollagen bulgan edi. Şuna göre erkek kişinin suyaklarını bulgan onun. Bunları erkek kişinin hazırgı bilen çağıştırganda köpkenlik bulgan. Şulay mesela soğuk sobanı, şuyun ol birindi tigi naşar maddeler bulup çıkarmay. Hazırgı vakitte mesela biz teflon tabalar kullanabız. O teflon tabalar olar bir zararlı bizim organizmga. Mene şu men aytaminde, mene şu teflon tabalarına, plastik soğuk tabalarına gına olup atsağız da özünüzün gündelik gün kürüşügizden, gündelik turmuşuгuzdan selametlikке ol bir zor adım bulup tura. Maňa şundap da bik jiddi gararga kerek. Kişi aytayında, elik biteli bizning ebiler kullangan, elikigi bizning ebiler onday basudy kullanmagan olar. Elek bulgan bütün bir şuyundan, elek bulgan qozanlar, teştiriller hatırlasaňyz. Anar son bankalarda bütün bir kibitlerde mende hatırlayayım 3 litrli bankalardan da kompotlar, sliva kompotları, tuzlagan qıyarlar, pomidorlar sataları da var. Var bütün üstü 3 litrli hem 1 litrli, 2 litrli diye aytganda pıyala bankalarda. Hazır bütün üstü plastik savutlarda, imi. Mene sonagına olsak da 52 kişi baribir ez oşaw, şulay yok ez oşagan. Sular elekigi vakitte bizim çifta bulgan, bizim ebi babaylarımız vakitinde çeşme sular içken bitinde halık. Kup oşamagan, kup hareketlengen. Hem elik şulay yok, ülenler kullananlar kubisini türlü ülen şeyleri şu bal bilen indi balı bulgan kişinin hazırgı şekilde kup oşaw bulmagan. Gülzire, bular şul kadar kızık. Men bu urunda to'xtatib, men hazır bütün bu söyleşүүnü podcastımızın ikinci ülüşünde devam etesim kelir. Çünkü bu tema özüne göre ayırım kızık tema. Nindi tabak savuttan oşaw, ne işin oşaw. Hem gümmen bu şunday tiz bargan informasyon dünyada biz saatler boyuna, bir tevlik boyuna şulpa qoynatıp oturalabız. Mene şunday birlerini podcastımızın ikinci ülüşünde söyleşik әле. Gülzire hem olsu buldu. Bu Tatarcha podcast milli hem faydalı. Bizge yazılığız. Soçilterlerde bizni tabığız. Tatarcha podcast milli hem faydalı.